Good evening, Ma'am. From Zering, as in this dialogue, Ma'am with the Mutta Puzari topic say Narang Pangto Kiba, Kogi Congress, Baban the Pangto Kiba, Pawim from Motas, Hanagi, Mukrimantri, Viramba, Huzina, Congresski, Manipuri, Congresski, President of Veriba, Okami, and Fonoki, Wapam Singha, Best Organ, Puzarapaning. Tamzir topic say IBOBI demands action from BJP government on KAMJONG attacks. Saibani, Nasigi Tamzir topic say Maruena. Megi tang tareta KAMJONG district manung chana leiba khul ahum da kugi Myanmar base to ba KNV gi kangbu na hairiba khul ahum si jangsil mai tha khibana chingba aduga misam ani ma faraga pukhiba gi thotok sing thokhiba aduga mari lenana ngasigi topic se pujarapani ngasigi thamjari topic se dakhana na gi damang tai kugi studio da tongan tongan ba panelist sin lengsin na leibire miyam nam sakta ku ta jadu lawjage aige na kan lengsin bereba wingan banjarbada oza HARESHWAR GOSHWAMI Vice President MPCC Oza Hustaram Noksari aduga ani shubada DHAMENDRO WANGKHEMCHA Editor KHONTHANG News Oza Hustaram Noksari aduga hum subada Dr. CHABUNGBAM BIRENDRA Senior Journalist Oza Hustaram Noksari ahan bagi se Oza HARESHWAR GOSWAMI da lakse Oza kogi hanagi self leader aduga hanagi Mukhyamantri su oibiramba hoji gojina MPCC gi President su oibiriba komi na phongdu wafam sing sida kogi namli edi wangli Haribo Kulohum Havatare. She did the KNV in Sanshilla got Saturday, taxi Matanda, Christian, there's Fundoki from the Kamayan. Unbrown. Masi Maytang Umdagi 2023 Dagi, the sang Sidla Sataraiva, Matang Lepan Layton Sataraiva, me Hatpa, Yunkai, Maytava. Aduga ate ban blockade internet shut down drone attack buffer zone IDP singe awawa mayam ama chathari mayam se masigi makha tarakba sisu adumba yamna achoba sathiba hena amukena sathri di hanadi open secret oina masigumba element yaungani haibasi mayamna khangnaraga su hojikti hojukji ruling gi BJP gi MLA mana masi mapandagi foreign aggression yaurega in hairpa port mayam che masigi matang sida state government amasung central government na masigi hariba attack asigi masi yam matik chawa action local hogdagadi yam sathina kairakadaba hana kairi sidagi na mukasu na kaigaduma aduguma mong aduda aikhoigi honorable president hanagi chief minister Shri Okram IBOBI na thambigi wafamni masi yamnuk chuma wafam amani maramdi ngasi bhogoda tholeiba thogdo wathoksing asida aikhoigi BJP lengakna amada mung injan haibadi center da mu injan ni center ni state da mu injan ni thaina British palingi matamda British lengang matamda British na akhoi ningthok sing control di tawraga makhoina adum praja ga adum thengna hanba adugi mongong ju khar leiba aruba policy matter lakpa khotpa ama mataw matam samna da kabu valley pithokpana singma matamdana British na ekta Burma ga choi tokthokna ba sigumagi podam da akhoi dia maring marang hanba praja sing akhoi su akhoi gi mina palibanina oiribanina akhoina tawgadaba thabak kaya su mu madugi ningjing mangjing na ba kaya su mu leiba at the same time adu hayana society akhoi gi khunai ki din nong nong chokchalak pa haiba tare maram maduna masi gi matang se sida natana me third tagi oiraiba wafam sing se masi gi matang hidi state amasung central government animaki union government animaki achobu daita layedana ai thamjaningi maram de kargino haimatamda hojiksu adum confusely ya karung kandana khoi miam da utchaiba haigadra natraga ai waije kanmanra nga security advisor se security coordination meeting ga tawkanda hek ma laktaba kuldip singse aduga khoi gi honorable CM ga CR lor kanda khoi na man oira jalaga ne khanba aduga khoi na ngasi boptadi che chang aina thiba watpanara akhoi security advisor si chief minister da oibam thokodo mangonda sinare haibasi madi akhoi tadri haija dare aigi oinadi aina khangjabadadi
aduna sigumba leiriba maruina chief secretary dagi hogna atei governor dagi hogna leibak chi pairibase even aina tabra chumra lanra khangde SP boki transfer posting chu bogda mathak tagi khut thingelaga torokpa adumba gi potchu leiba samain tawdana anjal hanasu Amit Shah home minister na hagi leire madudi chingna aina ngakadabani madu hanagi honorable CM na hagi bormane tampakna akhoi CM gi daitani aduga chingna magi daitani ga na hagi ba madu so haidi ga ba so leinagi ko adum pot mayam si adumak leiba masida yamna leibak thiridi kari no haiba matamda akhoi gi leiriba state government sina asuk yamna wa sidage no waningai kari bu leirige aini ngai wadi aina masigi party politics ki BJP Congress ki wa natabada ba asamna war matam sidu wokta hujik pali ba sarkar se kankhatna ba ngang na mi chu dum thoklei chumi makoi chu moina madudi dum thokphum thokpani maduda yamna lana khalugi wa nate aini itanda as a human being mi moina longrang long ni hippa kan da khanna matam da asam sathina war chida su makoi bu kankhat kani na makoi bu maram da ngangani hada ya da yarak kan da noi matam da su du torami ada torami na hanagida taichanbi khochanbi aliga jaliga tawuna tawa poche adugi matamdi natre two wrongs do not make a right aran ani one wrong plus one wrong do not make a right oidi haiba aduna hanagi soiba soidaba loin kauthoga praja se aduki matik war matamdida BJP na center da palai su chai tara henkhre state ta su 2027 na chai tara sudu ngani asuk kuiba matam se moina palai matam se da karum kharadi masi chai ohum helaba irang se loisandana santi porpam di thoena khali maramaduna masi sugumba attack ama namli amasung wangli akhoi border town border village haibatare do choro na singba jaga da khoi leiriba masri attack to ko siam like thibani ai mati am tanga ahan round kitang logjage ko intention la so mo ai haiba jaga sing jida in chacharu sina 2013 dai skip jona ai chacharu re haibadi khoi gi kangpat tagi kumthara ga kamjong chale kamjong ne kangpat kanpak khoi kangpat tagi na skip se dagi di choro kunuk leire choro leire mathang wangli namli mayam je la matang la ko na khoi gi pareng village maming atai khradi border leibu to kaw re aduga keno yor ka jin kotha khuno go yor ka duine hai jaiba skip haiba simakchu akhoi gi abbreviation maming amani ai yam tiana thamjage sopan kangpat isok len phayang na tara phayeng haiba sidagi skip chi tholpani skip chi chu yam marui ba bor hujiki leiba jaga chi da handa ke tek tu da som da bewani ma chek lan thopaga akhoi gi turien leiriba turien chek na akhoi gi lan ba kai doge da namia turien hai namia turien chek lan ba phailien na kuki khun ga chu leire som sai thi dei da ba du ango chingna chingba chu khra laptak na dum leiba ure aina thamjaningi di haiba jaga chi am sensitive ba jaga ni handak tholeiba handak hana valley si control torwa at ransom da akoina question duna tham 45 tawdana makoina maikai khring ta leiraga India government ka manaraga akoi buffer zone ga semjandana tham matung gida anu ship ama April May swaidagi March April swaidagi lakpa haibadi litan da sina kaithen da ringui da adugi matung da wangli da handak lakpane ba tha ani hum di sureba tha ani hum churu se state government ka dau legeba state government gi security law and order se di state government gi ni haire adodi state government na magi to hum thoka state force na singma majuda khulai paida ba khra thame adun kai dau duino ba haibadi aina thamjaningi di ahan mai tangka ki loisalakpa sida hariba thogok thoiba hojiki han tagmut tangkhun naga sing de attack tawriba potse ngasi ngarangi wan natre tha ni ohum sujalaba poni seida kari gi damakta sigumba sensitive oiba jaga sida kari gi damakta precaution logdabano aduga manata leriba AR posting paikoda aloyoda amasung asang khulenda leriba AR gi posting na kari gi tumin leibano makhoi asi makoina target tawba jaga dadang hotel laga lam tawba bom thadaba mihan pun tawba atai matamdana tasal laga mamai konjal laga mai post hok daga loire na khanba aduga loina na praja gi property musung praja mang tapodudi hanne yengoi haibagi policy ra ise hangdaba ngamde wafong khraji thamjaraga ambe round jai tension jage yam noi jai uja paja wafong ga thambiri makata ba hanbo round si uja da mendo da laksage uja jiu jik leiri ba film sida ngasi gi thamjari topic siga mari lena na koi
wathok asi ngasi khakta ngarang khakta thokpa nate matam sangna tholaba wathok singsida state amade center da paliba BJP lengak sina tumin leishilabra hai wafum su hanagi chief minister fondu ke batare fondu wafum su kaba yingbe sigi topic sigatu hoi manipur la iba issue si 2023 gi me hum dai haure ko haiba khoi manipur gi ba scenario sida haiba me gi tang hum 2023 gi tang kaksi kanjil ya habne adu before khoi haiba me 3 gi mang di khoi manipur da irang si dum dai taw jin te lai irang lai amasung government su lai government su lai irang su lai adu gi continuation na mai tam tam le ko di hoi se mai si sakal pa horo ko ni adu sak pa che dum ta khai hejel aw ne ya go se mu thalo de ga di khoi ong sak ne not only khoi MPCC gi president ka khumna jaraba o IBOBI khakna tan ko mana khoi lai ba government sida akan action ma lo kholo tawuda bani habisi people of manipur gi parja khudmo ki apam bani mun kholaw ne go haiba ngam da sam wa khale am ba go adu wai sam gi soina government am lai re government si khoi parja myang ni parja myang government am lai le ne na wai kai gi namak ta khoi gi tongan ba country am da gi masa gi leibak am da gi laga khoi gi territory sing gi laga kai da ma landa ba ngam ibno ne adu wai khoi gi model da khoi gi border fencing lai riba hoi chân fencing asidi sa san sang de na ba khang bu kha bu mu dai lo ya go adu mi sidi fencing kha ga thok chin do gi mai khung chaw dum dai yo adu aduk yam la ba khoi gi villagers sing du gi khoi gi namli gi soro gi wangli gi villagers na pitopi gi ba comment round about you know 100 magi PDF and KNAB pun ba join force la aganda landa gi ne report pi ko adu ta ga di hai di ba duk yam ba la ke lan mi sing khoi gi mapal leba ki lan mi sing aduna khoi gi bar gi territory do sing laga manipur yo shula ganda kamjong district ta kai mai landa no landa ri pam matam da khoi gi mafam du nga sheliba assam rifles ki responsibility do kai logi ge am lu khoi bawng suwang thambi khoi hai ri bam pham du da khoi namli da khoi police outpost lai bani hai ba mikup tu da amta lai ram de se khoi MLA phungya gi MLA phungdu khre go ai da ga di khoi gi station a khoi gi lamphai kai bi yaro idum hai law bo sin da aduga khoi gi lamphai da kai to bu da gi khoi gi lamphai kamai na nga ta gi hai bi khoi gi failure ma lai ra ba hai bi khoi lisang sit na khal lag la ai border fencing kha ba samban kha ba FMR khlo thu pu na khoi mi top sing ma to odra foreign aggressive na khoi da landa ba le pa drive wahang ji people da hang na ba ko aduna ai wakhal dadi hojik leiba oiriba ngang nahan D7 dagi D7 da hoi landa ba ngam isna oi ta gadi masi khoi national security da su so threat amane lo ya asigi national security da threat am to sla matam sida state laingak sina dum khoi cabinet mi phom ma phom ga da samoya khoi mafam khar ta sport bo lokshon ngam da ngasi respected home minister Govindas konthau jibul sin ba tim ma chat li khoi MLA sing yam raw tim ma chat li hai ri ba mafam du hai ri ba tim aduna chat li ba mafam adu ta highway da sapang ngam da na khoi thobal district yari po phawju lu chat li hai de khoi sona kan da chapang mak ta bi khoi border picture la pa mi ma tar e go sungai na udak pasina khoi lai ri ba praja myam da hai ri ba thogok thui ba mayum makai mai sakra ba choro gi namli gi wangli gi praja sing da thengnaram da ma sak to khoi swai da phangdi ba khoi na bo sona khoi aggressive order di no to pin da lai di moi khunja sing da kamai to rong ga gi habi wa hang je lai aduna khoi ai wa khalon da di border ngak sai ga di khoi border da sab sab masing security thambi ba thau tai adu border da lai ri ba praja sing da mama le ba nu sin thau tai mama le ba nu sin khoi ta sing ha ga di khoi gi ai wakhal ni ko se sida congress BJP ha bam leito khoi wakhal da khoi hu jib leiri MLA sing bu ma sam sa yi ken resolution bu khang da yaw ri adum ba MLA ma sa gi MLA gi ken resolution khang da ba mayam duna mu khoi gi manipur gi boundary ji kai bu legi kamai tong nei ne ram ga di ham be da wai hai de khoi gi boundary solution sin na like the ba bu da sat ga yeng na ko da kamai tori ke dori ri sing sin bi ma thau tai adu akan ba instruction ga khoi gi se andak ki se first warning ne warning ni lo yai mathang gadi khoi kano da kamjong district na tabida atoba nearby district mayam da mizoram de rom sing gelotna so sampur sing gelotna khoi da attack mayam sa thak ba ya layo phodana mi khoi shokpa amakhti haure atopadi haudi hauji ya about mi mari masa khangdri mi mari khangam da ngasi budi no tangkul nu pi budi asam rai phani kanguna protection tore kal le kholen hai adu pau sa thamji gi ba sai khoi Asam Kulin da inak nakpa within 3 kilometer ki area da leiba Assam Rifles na ayuk ki pung hum khai mari mu ta ku matam da namli da soro da wangli da adusu area do some 3 to 4 kilometer khaina ga leiba jaga ngata ne hari ba jaga da rocket launcher pokhai bi mukhol taraba blethot bomb ka bi mukhol taraba khara amna ju hodu drone bombing buk tawre haiba makhol myam thu matam da kari dam Assam Rifle force da noi marum bok moi protection da praja ki people se life and property kana ba kari dam ru bok ka phu ki da noi phini hang ji ne hang ni je ai ta ga di masi khoi sab sab investigation ma sa thwa ma thau tai
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯤ ꯇꯧꯈꯤꯒꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤ NIAꯗ ꯁꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯞ ꯆꯪꯉꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯗꯁꯨ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ NIAꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯃꯤ ꯐꯥꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯃꯒ USA ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃꯒ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯃꯥꯏꯃꯥꯔ ꯆꯪꯉꯦ ꯃꯥꯏꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔ ꯆꯪꯉꯝꯃꯦꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ NIAꯒꯤ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛ identification ꯇꯧꯔꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯞ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯉꯕ ꯈꯪꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯄꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯁꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯡꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ MPCCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯁꯤ ꯃꯉꯥꯡꯁꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯩ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯇꯥꯃꯣꯕꯨꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯂꯔꯅꯦꯠ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯂꯤꯛ ꯙꯥꯃꯦꯟꯕꯨꯁꯨ इकाय खुमनजब उच्चरी मैम पुनमकपुसु खुरुमजरी धमेन मणिपुर दा अखोइना खांगप मतमदगी मुख्यमंत्री ओइना थेंखांग नाइना सुम सरकार से लेबाक सिगी लमदम सिगी लुचिंगबा अम ओइना मणिपुर सी अमुक्तंगदी अफबा यामने इंग तप्पा चौखटपा भारत की मनुंगदा तोमथिनोबा अदुगुंबा स्टेट अमा राज्य अमा ओहेनगे अफबा मियोय कयाना लुचिंगबा अदुगुंबा खुनाय अमखक लिंखतमगे हाइबगी आसामदा राजनीति दा खोंदारक्तना मणिपुर की ताम अहुमलक चीफ मिनिस्टर ओबिरमबा हौजिंगना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट ओबिरिबा हान मुख्यमंत्री कयारक ओबिरमबा पाबुंग ना हायरक पसीदको he has not spoken it as a leader asagi कांग्रेस की लुचिंगबा म ओइना नत्रगना हानगी चीफ मिनिस्टर अम ओइना अदुमाइन हाइब मानदबा ले मागी थमोय सि खांग ngamaktaba तौरिबा नेचर सिदा मा मछामक चीफ मिनिस्टर ओइरमिबिनी नको करिगुम मतम द मासि ह्यूमन अम ओइबनिना रेशनैलिटी अम ओइ फावरा कांदा अमोद याम नुवाइ जतबा फावगी बटांकक मयाम अमसु लेरमगनेबा अदु पुनमक सिंदुनि निजंग कांदा माना मियोइबा अम ओइनको याम नुवाइ तबदो लेबाक सिबु मपी मपा लेत्रबरा हाइबगी वखत अमरोमदा यामना पेंजदना याम निंगमदना को अच्छा खोइजे सुमाइना लेरबोरे हैना अदुमाइना यामना नुवाइ तब फोंदोकपगी वाफम अमराइना खल्ले तौबदी तामोना सुंग साइ हाबिगेबदो तमेना सु हाबिरेको 23 दगी चथरा इबसी मिगिदी ऑब्जेक्टिव अमगी मखादा ले चथरा इसे ऑब्जेक्टिव अमगी मखादा चथरक बजना मोगी लालोंग जिदी मफम तोंगाली लालोंग तोंगालेबा सुमाइना तोंगान सुम चथरा अकांदा काई हौरकांदा इरांग थोगनबा को लाउथोक्तबा अनडिक्लेयर इमरजेंसी अमा लेहनबगुम तोबा अदुगा इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से अखोय मसेल मरक्ता यामना इरांग थोगनबा खोइरांग खोइसा होहनबा अमगा अमगा नुक्सी नहंदनबा अमगा यंगथी नहनबा अदुगुंबा लालोंग मयाम अमा चथरकपदुगी पार्ट अमा ओइना नहानसी very unexpectedly at around 4 a.m. I was telephoned from Wangli dagi ni thoduna phone tore eba oza loire na kaidore what happened as maikai hum dagi jet choroda adudagi di namli da Wangli da sumai tawdana tawine haidana pau du pire eba ko that is a part of the objective neba mogidi adugi mamangda tong lobby the thokre adugi matung itat ikan kanadana impal ukhur lambi the thokre haujik sana kaitel the thokpa loitri litan gi part mayam ama tungre ko adigi hujik
jet choro hai ji pura lore namli gi part ayamba amuk han changjan gadra changjal loidra hai busi gyan ta da le re hoji moi lanjen na raga le ri ne ba wangli da loina la aga or other separate places ta mayam chalaga le ne ba tamona haning idi hojik le ri ba sasan se the beauty of federal structure se kai ba dong to we federal structure ki pachagar ba saknam do madu lari kai ba lamdam si ki khunai ki miu sing si ki thamoi de ko federal structure se taseng namak laitre na lawe habi gi artadi tamon nga sa habi ba law and order situation of the state se it is concerned with the state administration habne ba tamsong state administration da madu depend to we hairasu manipur miam gi thamoi da chin ba wakhalon amakhakna masi tholak ba musu layaba vote maya da hainayaba center da BJP la adi manipur da su BJP sarkar la adi akhoi chakhot kani hai asi mayam gi thinking neba mayam gi belief neba ko phare center da su BJP lere manipur da su BJP lere double engine government lere leira ga di kari do bagi thoi ba wa thok suk sang na chai hom huk leptana mipum khuding mak sing se hedu na he chandana khut kok to khut haptana awamon khang na rabam matam si wawda yengani ni yengdana lai riba luching ba sing se sigi thamoi sida akhoina wakhan se mayam ma pole kari pole e ngasai gi akhoi gi concept se la le national delhi da su paiba manipur da su pare di farani hai busi khallu baduna ngasi de soibam ore manipur da atopa sarkar amana palamo delhi na hai bataro ya hojik manipur da BJP sarkar lai bani na manipur gi chief minister and other cabinet minister they have listened to their central union government gi leaders singi poktak ta yaka yenga kan sasan tawe manipur miyam na lawi khongi kholau kaya lawi wakat khongsat maira gi khongsat pen da makhal kaya gi phongto e ngasi bok sara hen ba mayam am su yaw riya asi mogi na khong de ta da ba na te ta ya ba but they are inactive thabak oina pangthok pa de they are impossible to translate every their thinking into action ngam de because ngasagi center do su moi sarkar leiba som da su leiba moi gi guru sing do na haiba sing do madu wang mada moi na thabak tawru ragadi makhoi masa gi possession se kari oigade ge haiba gi mi pai ba musu moi do pok to na te yes thogdok tu thokre ba matung da next day da Pungyar Assembly constituency ki concern MLA masa se along with media personalities mayam ma chatle ma ahing le e bako ahing le he interacted with all the villagers mangon de feel to gi bakhar le ya kari feel to wi wangli namli choro ko saibom maring khun mayam le risi aswai sida akhoi gi Burma da hojik se irang le rabani na Burma da leibangam da dana Wi-Fi gumba aduga mogi asing ba Burmese kangbu gumba kharase leibangam da dana akhoi rom da chenchen la akan da refugee camp da refugee oina shelter tawraga leyaba high river refusing singdugi manung dagi amane ba Burmese nupi ne ba ngarang makong da so ise ko adu MLA election of filter gibse kari haina filter ge da ko nakhoi refugee nakhoi na refugee camp sing sida leibada kai kai de tobudabu manipur gi hanagi maruina particularly haribe area dogi chahi lisang sina santi lerakpado nakhoi lerakpadagi karigumba santi je thugai ge haiba tarbadi nakhoi gi hanagi mafam du da irang lerasu leina hangro hayeba that means haribe numitu da thoiba thodok to thon ba matamda leiriba makhoi mayam sing dudagi karigumba da e pau lik oiba khopa ama tawbar yawbra haibigi chingnaba mamana phongto eba pau yawna gre then ngasi si honorable home minister na luchingba koi MLA honorable MLA sing yawba then aso sang me ama yawba sing mafam du chattana yengsel lure ko yengsen batu yam phai mafam du da leiriba mi sing aduna karam maina yum sai
karam maina sakhum sai karam maina sak thonga sai karam ba school da masa jing like tamali karam ba layeng sangda ana ye yorok pa matam da layeng hali ko karam ba yumlei kare da moina border villages sing adu da akoi manipur gi manipuri ni haidana kamaina sakta akanda makoina border do guard tawi mangangsa yam phajaba makak leyaba Chinese characteristic ay naman layaba lari kama madugi bhab tu da ko mapam du gi chawkat kindraba mi sing aduna chawkat train khaloba ko set pachaba maning thungdraba imphal sohor dagi di kilometer cham hen la pa mapam neba lambi thungi nungai ba sunataba mapam du da leriba mi sing aduna thongna phana ko sambal khadana yang hangba lamang du da yum macha amam saraga thongna phana akoi gi lamdam ne dana makoina yum kai sadana ngak tana le do asang khulen da leriba makut sakti piriba makut khulai pariba sing du nang tawbungam da thabak mayam ama makoina tawraga manipur sigi sakthuk siningai obelan nam oina moi mapam du nga ine akoina pusanjane ngi bo wade ko akoi gi concept si su khara hongtok se ba chumme babung IBOBI gi matamda matam du su center da congress na pai manipur da su congress na pai tabudabu oirei ba lamdam dugi miyam gi ko MLA mayam gi mantri mayam gi chief minister oirei ba mi dugi personality cult political cult se khanaba madi change ba matam dugi honorable chief minister day matam dugi prime minister even home minister hire about the no ai noina haribu du yaba ngamoi aigi iramdam gi aigi mi sing asina hedona hechan ba mit pirang sintadna aigi koktak ta sap tawrupado ai pamjade hedana mi gi achaw sang matam dugi ko center gi luching ba mayam sing to mukna gi bangam me ba mukna gi hedana mangonda danda dila khi de hebani da adumaina akoi su kharadi mafam sida hojik luching do ori sing se North East की हेमंत बिस्वा शर्मा गुम्बा नोमनत्र नोमदी को भारत के प्राइम मिनिस्टर और पयाय काइना भारत की मीसिंग असिना काउंट तो मतम मणिपुर से होन बयायबा अदुगुम लुचिंगबा मकी थौना लेरकांड लेबाक सिगी लमदम सिगी मपी मपा ओइबियोबा को अदुगुम खरदी अखोय चंगेबा येंगोबा आई लोशन जरगे को ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली कंडक्ट होगिबगी माय पांग पांगथोकिबगी को राजनाथ सिंह ने लुचिंगदना प्राइम मिनिस्टर ने लुचिंगदना निंगसिंग थोरम पांगथोए ऑपरेशन सिंदूर कमाइनम पांगथोके ngak laitana Jammu Kashmir da Pakistan occupied Kashmir sida foreign aggression tore e haibadigi terrorist mayamna Pakistan da hide out oira kanda pham du digi tore e haibadigi India government sina warep ama laura kanda mado nong thak tagi yaw na thugai girim ne terrorist scam mayam sing do why India da Manipur da KAMJONG जिला के म्यांमार का टाइम बंगम कई परिंग द लेबा खुंजा अपिक पसिंग दुदा बर्मा द ऑपरेट तो कांगबू सिंग दुना हाउ दे आर अलाउड टू वर्क इन मणिपुर कमाइन या हलिनो कमाइना मदुदै द मणिपुर द संगसन ला कांदा अटो याम तम थीन थबक तो होलिब नोबा अदु इतरदी ngसाहि हाइनरिबा फॉरेन एग्रेशन नि हैबदु कांसेप्ट तौरगदी immediately madu thabak to biyai ba operation sindur gi da to ba dumaina akoi su hoji another operation sindur ma packet pa yai ba madu gi da makta ne ba akoina yamna matik mathong na lei ba akoi lamdam sidagi oi ba luching ba madi ko akoi darkar lai haidana ai dumaina ahan bagi round ji thamjage yam noi jai sigi se round hum dei jagani pasapasana dum matam lobi ba yani ko gi ani shu round gi oja hari sro tak saning se जी उजाना सु पनबी खिपा जम्मू एंड कश्मीर दा कुगी चथगी पा पालगम की टेरर अटैक टू ददी खुदक तौरग ऑपरेशन चथदना टेरर सिंग द एक्शन तौ खेब तारे अदो होजि मणिपुर दा कुगी जिरिबाम की मियोय तरुक फारगा याम तमथिन हात खिबा अदुगा ट्रोंग लौबी दा ममा की मथा द कोलग तुमजरिबा अंगांगनी हात खिबा सिंग असिदि को टेरर अटैक ओना लौदबरा अदुगा टेररिस्ट एक्ट सिंग से डेफिनेशन तोंगान ब लेरबरा मोइना ये इंडिया गवर्नमेंट येंगलेबा पेएग से कोगी जम्मू एंड कश्मीर येंग मिएंगा मणिपुर येंगले मिएंग सिगा अनि सिगी मरकता खेदब लेरबा मै कमाय येंगबे याम सेंगना बदा इंडिया गवर्नमेंट ना मणिपुर येंगिबा मिएंग खिदि हौदगी होना येंगिबा इंडिया गवर्नमेंट की हंदकी मपुंग मोइना हाइदारे
BJP lengak lakpo sidagi tawi pote maramdi aina BJP ki wangang loisu yaudabani ai akadem oindi lakjage adu pandaya do matangda amamam anin di panjage koigi June 19 gi thokdok gi hogna makoi bu hekla adi Manipur se keno mato okhai ba dong to ba haidare ko ekta pungnoi loiba gi mawong si hek tawi mase aina khanbada aina history gi satra moina aina jong khanjabada makoina Manipur gi itihas si khangdaba wari si khangdaba si oibraina ai wari mate ong kha 1990s da moria da posting leijarami matamdu da koi border trade ki yang kanna tor ko matam ne matamdu da idi changu du di yaw trade ki kari gi potu da di adu tholok pa koi imanavasing industry department da leiba tai te ka trade and commerce ki kari gi mai leina ba imanavasing kai jin tholakan yam ngai ta ba wari im li ba itaw kai no tawre haire isi moina hairakpada makoi gi highest high level gi officer na hairakta mak nate koi makha da leba marak ta leba mayam wari sana ba matam da ai koi gi mayang haitare koi wai gi dang kanman ber khangde moina u da koi gi keno sing jena Burmese ki officer sing duna mayang sing jena kati sing je akoi sing ji aduki matic sathiba fierce warriors oi da khallaga moi gi wakhal da lak ko pot amane ba kati horse kan le ni kase horse hai ko madu khoi keno de yaw ma hek giek pa keno si an embassy to the kingdom wa na toraga Michael Sams ki like to the photo ho yaw ni kati horse ki moi British ki dress ta asam na sathiba warrior Thailand joy to da kati horsemen changa yaw harin ni adu hokta khoi thibani kai na chaluri ni marama kadai wai da moi du mang ki ko ki lambi da chiang mai gi lambi do hotel lam chak cha do uti thongamba enjang kang choi thongam hotel thengnai ga haidu khoi kamara chaluri ne asam sathi ba mai ba majati nungsi ba ningba manipuri maitai sing haip tare sina nga sai gi makhoi na di mayang je moi gi wari khangdaba nara mayang sing gi marak ta su mare bak ningba majati ningba moi lan mayamam leigre ko khangdaba nara udabnara nataga nainadabnara khangdre aikoi sathigraba adumba matamam da moina kina khanba kati singina mayam dugi maning da file mam paira haji huzur na yes sar la ko do madum pung chopodi leiti na moina hairpe wari se masine ba khoi dagi khoi da ningam da potse matamam da ngasai gi ai yamna emotional ju kar oi haidare si wari se aikoi gi ningtho palingi matamda akoi ngasai matang du lakjage ba akoi bada khwai dagi outer ring na male Manipur sing ngak na ba ningki turen na bound natural boundary ne se khoi keno di yaw dan na Michael Sam ki lek du sum jawi 1800 to formula ring ni adu mawang di ibala ring ni ningthi jin natural boundary ne na akoi gi Manipur gi boundary gi matang dai sang haijage sida detention jage akoi ba sidai da chatrik thana namphok thana yangupobi thana Kongkhan thana, Mori thana, Behyang thana, Jiri thana, Parman ko Mau thana. Akoi gi laiwak matam du nga amba akoi gi angam mathau singduna akoi ni independent oina leng matam da di thana mayam ama outer circle da namung leine ba. Khara changchalaga mu aina sum kaw itihas ki satra moina yengjabada ani suba ring namung thamme ba. Akon bada valley ga tainaba peripheral areas da thana mayam mung thamaga phajana nga amba ngamme ba. Yamna effectively kamain to na kam hong nam jagi kamain to na kaidogi habana wari na singbadudi itihas ki wari rom sathrani sangdok jaroi phajana control to da lem pot tu ngasi prithvi da malyam da mari suba power ni hariba india gi du military sakti duna makhoina Manipur da leiriba akhoi gi leiriba phibam ji control to bangam da ba state government na makhoi mateng pangnabane lae haraga aina haining ija yumdaga choina ngangwa je kanman be yawi baba nang choi ki matang dam sadana keno to bu yai ga choi yare lewa ki dong chakrasano ngangning ba khrasi ngang dhoma ge na khalle ba maramni moina lei si kai do lei ge da moina hoji ki hari ba jaga sing na sai gi hari ba sil lei ba asang khulenda aduda mo airport paikho da kai da aloyo da lei se makhoin to ri ina hangning ni se noin lei si akhoi gi Manipuri gi mariwak majati unung si jaba lanno chumbai potuna ma tham jarge ko adu isil nau singdu de attack to nabagi damokta drone china na yengdana adu gi damokta kem to lei ra ba Manipur lengapta mateng pangaga Manipur gi lengapta mateng pangaga Manipur people gi life and property ngak na lei ra ba
nate aina hangning je ai hangning khang mang amak ta dana hanga bani ko makoina adura lei je makoina kilometer ani ongi radius ta le potpo mogi drone degi kai degi nungdang du uba kari kara mayam ma satellite le kadu wi uru duino movement kadu wi uru duino ba kadu wi movement uru duino ba mi jam chani la ko moi uru duino maram kai lei ge ba adu moi di adu gi kanglum ni KNA B kang oiram bayai anatraga moina di confirm tor mani dung khanga mani chingjal la kakching chat bu yai moi gi yeng na ba se chumbra lamra di khang de ko nung dang dur so ma dur su aduna adu oiram bayai adu di attack to runu adu asidi adu gi akhoi gi manipur gi adu umba lalo bani adu di to nu ga ina to ra barai se ai chingna da ngam de ba adu gi matik thina thamoi sokna nungai te sigi matang si makoina khoi di yeng mi yeng je hujik ti aina mayam da lebak miyam da daga ke panelist marum pang sing da mayam thamjaning se India government na tori se akhoi tawning mo tore noi kai doge hai no hai bane ba sida akhoi kai do duri gi sinni da pangang nangangi pagat pa khanai pangnu tawi amaga mon mana de ko amaga dum tawi ngahan mukta da dum la ibu du da kanglup kam ko hoi kanglup leiba du apik pa stream jingna khong jingna chendara ga chogo turen oi yai ba adu gi khuchen da du nataba masida da machet makai India government ki mayam na hainari ba deep state kaina marum dal tawraga sanari ba policy program mayam du pramani ko madugi saruk ama oiribra natraga kamain to guna tawribano sidai da India government BJP government na hairi se akoi tawning tawre noi kai doge haibano haibni kari khumbiduri ge ba mayam sida akoi prajan kari haidori ge sini da ina thamjaningi se masih kada sentimental loiba thamoi chunga nuai tarba sirasu yare gan khalakpagi stage tu da yongnarakpagi matang ama lakpa sigi matang gi dai ama khak thamaga first round loisin jage ko madudi kariya hai ge da matam da James Johnstone na lai iramba laik tu da Manipurian naga hill cyber laik to madudi da kari harang ge da Manipur gi intrigue mayam palace ki kari gi angam mathu mayam gi marakta akhoi gi khubam pamba magi ngasai pham pamba khoi ju ji yawi da no aduga mariba kun sijaba mayam ju yawi da no ko la BJP ju yawngani Congress to ju yawngani amad loinamak leibi singida loi yawngani yamba yamdaba khenadaba reactor ko torokta bu gi akhoi na pendaba aduna to popot amani ko ma amada su mariba nungsiba loina yawngani adu matang da su dum yawngani mare majati nungsiba bi tikendra ju tholei da na ko pongnaba jawasi tholei ba singlen sana tholei ba ko mayamam leigre maming pandana loibe leira roi tholei matam ji da mana lal loir pai ji da ngasai gi James Johnstone jina hairame ma ji Manipur gi tawnari ba sir ma ju ridiculous ba ma ju gyan mange ba ko si ai gi interpretation ne mi ata gi interpretation chu lei ma sidai da mana sum urrakanda tawnari ma mayam si mi akhoi gi pharsi tawdana hat khre ama loi khare loisala kan ji da mana iba lari oigani ma sida mana hairame je eng da quote oina pajara ke ba ko for my part I say emphatically, let us beware, we have not heard the last of Manipur. Some night in Handok Manipur Aruba Kolo Mosung land in Noitadri Hermaneva. Nasi India government Manipuri people sing a Mona Sananingoya among Sanaba, Tonguya among Toba Toriba Kurimakche, Masigi. Mana Fujiki Hyper Britiski, Sardium, Sunostone, and Polkan agent or Masina, Manipurgi, Matamduki, Tonari, Mayandu, Uraga, Sumana, Kangeva, Nakoi Manipurgi, Aruba land, Tadri, and Namagi, Aina Pava like to publication, Matung in a PS number, Kenner and Badiai, to 8 to the Yawani, Shalakumatum, the Hujikai Wahisi. Alone, I Tamjaning the Helmele, Huji Honorable Hanagi Chief Minister, Magna Atai covered the Yawu the Suko. Mana Hariba, Huji no Honorable President, Okram IBOBI na Harizema, Tamoi shop, the no Huji, no Habitareko, no Birendra, so I give it to never. We must say Tamoi shop, per se, Yorubazat and a Kaleva. Me couldn't mata, Mana take paper to Zawi, Miam Kang Queen, a Kanguna Lako, Hibano Gazi. Yes. I take paper in my heading the man Haise. Must say me couldn't get Tamoi Choi. I know Hizaning Wadi, Matama Gandhi, Amakakli. Magi national movement sagalakko matamda mi khuning da phanam na phattaba mi orasu phattaba do oisi haibana te ko huran bu orasu huran badu da maribang nungsibagi macha kamdi macha kadai rom jawrongani aduga any oisanu mi khuding makta mi makhal khuding makta society de leba phato khuding makta maribang majati bu nungsibagi macha amamam di jawrongani politician oisanu doctor oisanu engineer oisanu police oisanu
Maribak Mazatigi Nungsibagi Amamdi Yorongani Madu Lokto Ganda National Movement se Kangane Sing Tapada Imaktu Ujadri Sangom Takmatam the Ising Saruk Otoraga Sangong Taruk Tai and Haiko Chumra Landra Madumti Tangazade Haineva the Wajariba Adum Mina Akwishu Mipong Kudimaksida Aduna Adani Aduni Loin Kaidoga Loin Tangraga I quay the Yori Irebak Izati Nungsibagi Dumba Wapumsing Tamui the labor Tamui Wahising Wapumsing Wakalsing do Punjanaga Tawuki Matang Amala Angani Aduna Mana Heidi say we have not heard the last of Manipur I would say Hibernian Logi Hitamagate and Zenjagi. Thank you. Nishumura see so the men the Aksage Huzik Manipurgi Wadi Film Sida Kugi Rang Punkiba press briefing into the Hani self leader to the Fondo Kiba Huzuki, MPCC president was Bobin Fondo Kiba say 2017 da state the BJP and Fuda, Linga Lake Matunda, Tongan Pando to Ocean left on Tuluki Mahasa Tarapo in 2023 in May, Tartaki Henakan by Iran Sing, Zanasumana said Tambikiba, or the Tolakiba to Dosing and the Huzuki Ukulgi, Mafam Singda, Hana Kuki, Sumaitiki, Maraktel and Badagi Huzina, Nagaga Kuki, Marakta Tolokuman, but Solution Masuna and Dungasisumu, Kogi, State Sigi, Linga Pai, everything said like a Mafam, the Yangshin Kiwishing. Tamdani wafam di irang tholo matungda thoki mafam da sumu yengshin bagi mong da tum legadori bra dugo juji manipur gi irang leida ma film sida lady but law and order gi film pali but linga shin local khonthang si kamai yengbe wa ai wakhaladi hoi lebak amagi state amagi government ama leiba tawum thong mathok toba habisi dum dui magi mana pamjari ba thabak singa du pung phana pangthok pangam dabagi prajana pen da ba hena pangthok ning bagi akan ba pressure bi bu sun democracy dum dai ko adabu hanagi akogi congress ki MPCC ki president oibiri ba han aming punjab ko ko bi bina phonglu ki wafam ji sume di akogi 2017 dagi di akogi sta BJP lengak lakre Lengak lakra matung dagi di double engine gi amuk sapu mulai reko double engine gi sapu chal NBA na sahi ani pairame some part mati amul lak matam dagi hoi hoi sil he tare ko sil je tam mo sil ebe ko silak tagi simrak sida round about ina khamada 2025 ki February 4 gumbo amdong maliko madagi di hoi president rule thame president runje thamma matung dagi amu khanga kana handaki 2016 ki February 3 da 26 ra da sabi declaration ko lokthokre pial thokre adu hoji popular government ma thame khari ba government se su myam pam government ni myam kino pressure dagi thamne heba ama khati pi re ko adu hoji lai ba government pura bon size government ne habdi apik pa hoi portfolio ye thokpa lai tri ko hoi some kino hoi minister ani ka hoi hape deputy chief minister ni hape adu minister ma habaga mani khak lerega salai government amu oiri ko sida ina hiding ini manipur gi praja sing se hoi sa sandong hoi sajik napi jaba praja di natte ai khoi lisang sin na sai lising ong gi puai le kan hoi isa gi identity culture le jara kan hoi saksa yu thak ta hoi ina hoi laksa ga saksa mi sha mani ko adu ai no ji hajin ai wakal da phaujer pai tai pamu takpi gi deina som supplement do ai khoi gi state gi lenga sida hoi gi center gi lai ku sang bi ma he sang abra gi ai wakal da phau re any effort to jage ba thabak khuding makta ningkha tamna to bungam daba apam bo ningkha tamna pu bungam daba adagi center gi khuting jela kan shi to godam ni habi thadu pugi hogi culture amani sang sin sa thak bu ure go aduna hogi thai gi pai pugi wari da ani suni jang da lai khu sang bi wari mo rena adwai to na hogi sashi mama gi singhiba hogi sashi mama na hogi lai khu sang bi ma khu kakna bo na ba logi ba thodang da ai khoi khuding mak na ma dugi lo sing du hoi manipur gi peoples na parja sin na hoi ningjang ma thok tare na khalle lai khu sang bi ma khu ka chai tagadi ai khoi ke do butai khoi yam singna khoi sen tana batai pujin na batai karam matam do kani sahi ma ge ba lakada election na tana khoi upai lete hari election gi de da khoi parja myam na lai ko sang bi khoi kaksi kai ba khoi fe tu lokshla ganda shata ding thing jele khoi sida khoi ka khatla ganda khoi leina to bi ba khot do khana bi ba matam di parja ge pa ma do khana na bo na ba khoi tasan ba pujin ba musange ai wa khana di lai jai ko adu khoi gi Manipur gi akhoi maitai community se am senadi big brother ni hai akhoi leiminari ba khunda minari ba akhoi se leiminari ba akhoi yellow mi singe marak ta ba adu akhoi yellow mi nataba mayam su sange leire se khoi khange ko huram si phasi hai na
hai ta ga di khoi wakal da mamang thung di lo je lo maring thong hang to tham bagi film ji pam de adu ga da khoi pukchen phari ni bebar phari ni ka na ga khoi huran bu da adom ram ba lak pi ri bra ka na khoi no mangon da respect pi ma thau ta de da khale ai wakal da huran bu du mara lai de khang ga sum tho ga na mai sa to matung ya gi da na ba na tak pi ba ip ga ja ga na lu ge ba dan di pi ba tai adamai to na khoi su da henjel ai ba in khoi ga ni mitop mian sa sing kwa adagi foreign aggressive sak e ga hai ba matam si di khoi na khoi si yam si na di sasan pairam ba han mong sasan pairam ba ex emile nbn phong no bo momang dam phong dok ki ba phom lai gra ne mana taka kya ta phong dok kre phong dok di hoji 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 ju hai ri ngasi su khoi lai shu kai singa da khoi wang nambi da security force ka sam lai phan ga mukna bagi social media de viral oi na khoi kai dau lai responsibility kai no khom lai khoi di center gi matung ina khoi mo gi khoi high official sin hai matung ina thabak tau ne na ma gi major dun bo khumi adu gi post lak ta ga di khoi center na khoi da yengi bisi pra allaman mayam dagi hai ra ga lakpa atom bi masa gu ma jum yeng ga thambi re khoi pawur tak bi ba sining ga si jo sining ga hing jo na khoi thopang ngam ga layu ngam da ga tau ge khoi ot pa ot ke ga hai mong amada adu gumba bharti si timing se ne mu tanja sa khoi bharti state ama natra bra bharti nagrik ama natra bra ka na khoi prajam yam da fall pa je irang thodi si ta seng na mukti ai wakhal di ai khoi khunai khoi jati bu muthat ning bagi mami ma khak ta ra kan da lisang se na khoi sum kai ni hotna ga la kan da hojik mai social la kan da hena sakat na bu khon ba khoi machine ma divide ta na bu khon ba kang machine ma to khai le hela kan da to an to mi khol pol la kan da khoi machine masam atan da dum musoi khina ba khoi samaj lai gi da na ba paulu khoi thobang ama center na sa thara abra dei ai wa kan da sum ai na hawi khanjo bo kan ni ko ado khoi hꯧji jut mayam lei ri na mayam lei ri sumana khoi khan mayam lei ri ba da ye jut ching chu guide to ba institution mayam su dam si lei ri ba sina khoi di khoi ai hoi wa kan da di hai ba ngam na lei ring do hai bi ro dei tawli khali ba na ha mayam su pujin ba mo thau ta kan da ai khoi si collective responsibility ma lo dra ga di sunga moi aduna aina lo sulap ai haji ding ba ai di yam seng na hai kan da di khoi praja ji khalon je gyan ta mo thau ta yang khale khoi na pi da bi kholau ga lo mai ra pa le ke am sa le ti a ga si mai khu na mulle mam me ko adagi kaya ma soi kaya ma le gi de ba sigi mathak sida kuki na ko terrorist ni hai ba di ma pa dai sang pa mi ni ha da ukhul da kai da ndagi thoi balan sida landharak pa da bhar ki lami sigi ba di hum jaw gre na adu huji phau kai moi lo dri mamang sahi khari mamang da sandil da khoi insurgent kangbu muna landhar pu matam da khoi jat regime gi mi tara ga mari sigi matam do di khutak da operation chari na chathai mai ma gi territory lan chala kan da bo landhar wi habi khoi mamang da paw do leina gre ko khoi khangna ba da adu nai ai wakhal de khoi pien de na tau de na khoi pil kholau dim daw la e lao lak na khoi dum namjal la dum thami ko adu nai khoi da khoi praja da khoi people da piri ba khoi hakam khoi pi na khoi gi sahi ma gi right ma di piri ba na sigi ra si hum phana khoi lau na ba khoi voter sing na people sing na khona ba ta ka we ai wa kan jam jam na example lam pi ga na khoi ai di khoi praja sim collective way da na afon ba ura ga da mi na khu thing jala plan la we ai khoi na yam shing na ga di wang ai wa kan de khoi lalon bi ga na khoi hal na khoi isam jam ba khoi khut da pai da yu gu da ba thangjing ngam khak ti khoi lein ko na matam da lupa tara phi kun be thangjing ngam lein no ko di ai khoi na madu lu bra lo lang na khoi nam mo yeng khoi kun na lei ba khoi na yeng adu gi ma ta mu su ko lum bi da lupa tara phi do kun yi hum to ya ga da khoi haina bi matam lei adu khoi gi election la ba numit adu da di khoi na khoi gi mi to kana no khan da di ai khoi na nei na de adu na khoi dum wa gi tam ne khoi gi media ko gudai sing khoi voter sing gyan ta na khoi afaba mi do khalaga tha ki ta ga di khoi kai da bugi khoi ngasi wa do no aduna afaba jan haibi du da ko nungai na khoi gi hoji ji miyam na vote ki matam election ni matam da yeng ga do ri se mi da yeng ga do re bra na tra party da yeng ga do re bra oja gi mota ti si kamai karam mati yeng manipur gi wala di khoi afaba mi yeng am ta ga di manipur swai le ram na political party ki influence ki pasha ke am pai no wa ji sibi ke ale rage ma kai sang to ge ma asma je khulai pai ba thin bra ma jmong khana ho ding phuro ka asma ngo ho nu phu ngam mi ni asna policing ni yen mangam mani om mangam mani ma ai mangam mani power effect le na adu gi culture dun la ga ne ba si gi democracy da amu bu kali ta chal iba akhoi gi manipur da ngasi wari ba parjam yam law je adu na khoi de ai last le jo kan de akhoi voter akhoi na
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯅꯤꯡꯖꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯦꯟꯖꯁꯦ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯁꯨ ꯋꯥꯅ 2017 ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯋꯥꯁꯨ ꯋꯥꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 2017ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇꯤ 27 ꯁꯣꯔꯤ 27ꯁꯦ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯥꯡ ꯀꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯁꯛ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯕꯥꯅ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯕꯥꯅ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯑꯩꯅ ꯆꯦꯜꯂꯨꯕꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯤꯁꯛꯇꯣ ꯈꯪꯗꯣꯛꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯖ ꯅꯤꯁꯨꯕ ꯔꯣꯝꯁꯤ ꯒꯣꯖ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯁꯨ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦꯔꯣ ꯅꯥꯝꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯡꯂꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯅꯛꯄ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯦꯌꯥꯔꯒꯤ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯩꯅ ꯂꯩꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯎꯁꯤ ꯃꯉꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇꯒꯤ ꯐꯦꯚꯔꯤꯇꯤꯖꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯒꯦꯟꯁꯇꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯗꯃꯦꯟꯅ ꯐꯝꯃꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯆꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯆꯔꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄ ꯈꯔꯗꯨꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯝꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯊꯧꯕ ꯀꯣ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯉꯨꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯍꯦꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯤꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯨꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯄꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯗꯃꯦꯟ ꯏꯕꯥꯅꯤꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯒꯤ ꯐꯦꯚꯔꯤꯇꯤꯖꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯐꯔꯗꯤ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯐꯕꯗꯨꯗꯤ ꯐꯩ ꯐꯠꯇꯕꯗꯨꯗꯤ ꯐꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯊꯤꯡꯀꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯊꯤꯡꯀꯔ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯔꯦꯠ ꯂꯣꯛ ꯑꯩꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯇꯔꯦꯠ ꯂꯣꯛꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯁꯥꯏꯕꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯥꯏꯕꯣꯜ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯃꯔꯤꯡ ꯈꯨꯟ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 3ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁꯤꯇꯥꯗꯒꯤꯁꯨ ꯒꯥꯔꯤ 5-6 ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯁꯥꯡ ꯈꯨꯂꯦꯟꯗꯒꯤꯁꯨ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯝꯂꯤ ꯋꯥꯡꯂꯤ ꯑꯦꯟ ꯆꯣꯔꯣꯁꯤꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ नेक्स्ट डे की वी आवर नोंगालपगी पुंग मरीदा थौदोकसे थोकपा होरकपने अदु अरगदी मयामना असम राइफल द चिंगनरीसे करिगुम खरदे दुम लेरे हाबमदी को ngasai tamona haijabado right thinking member of our society sinadi ko achengba achumba afaba haibatu khaktan khallaga classroom da ozana takpa lawrakpa samasida afaba khunayama thamjage kaina अदुगी वाखलोन अमद चचरिबा मी मयाम सिंगी थमोइददी अदुगुम्बा चिंगनबा खरा असम राइफल द पोक्तबदे नते अरोनबा एजेंडा हाइबबु लेरमगद्रा हाइबदुदी लेइरेन मयामनदी लौरबने हाइदोकपा ngang करिगुम्बा मतमदा नंग अदु ngang नटिकला हाइबगी फागनी पुनगनी अदु तगनी अदाग तगनी हाइबगी शक्ति एम सीजन रकद्रा हाइबगी खौतक खौतक चानेदन लेबगी वाने अदु इनाउना हंगगसु अइना मदु हेक्टा अदु तवेन हाइबदुसु को अङोंदसु इपांगन जे खतंग थोक्तबा म लेयबा तौबदबु कैटालाइटिक चेंजेस अमा समाजसिदा फत्तबा म लेरे आ मखोंदगी मरुदगी अहोंबा म पोरके रिफॉर्मेशन अमा तौगे को रिवोल्यूशन अमा माइ पाकना पोरके हाइबसिदा ngसागी पॉलिटिकल पावर अमा खक चंगे पॉलिटिकल पावर से मतम खुदिंग मक्ता कनागुम्बा सिंगना लान खनबा लेयबा ngasai kanona mangangsha na damen da hangbado MLA gi matang to ko ai karigumam ta haijage ko manipur da hojik ujik leiribase
अखोई की विधानसभा की सीट से हुम्फू नीदन को मिजोरम की 40 खक्तने मिजोरम सरकार से वीक होते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ द स्टेट से फचन ngaye मोगिसु म्यांमार का थंगनबा बॉर्डर विलेजेस मयाम अमा लेय ड्रग ट्रैफिकिंग की रूट अमा ओइराबने सीडीएमबी की चीफ मिनिस्टर सिनाबको रिलेटेड कंसर्न ओइबा डिपार्टमेंट मयाम सिंग असिगा को मरी लेनरकांदा दग 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 इंटरसेप्ट तौर फाबा ngame याद्रेदना नोय हनगो नोगी चानिंगाय थंगनिंगाय खोय पिनिंगाय लेते ता हाइबा ngame मिगी दि मथौना याम ले तामोन पुसनिंगाय बदि अखोय की हुमफुजी की मरक्तसु थौना याम न फबा लारिक लाइसु पंचना हाइबा वर्सेटाइल लीडर चारोल सुरोल मिहौरोल मयाम जिंगसे अफाबा ngakto ओहनिंबा अदुगी वाखन खनबा खंदना दा सुम लारिक तमके स्कूल कारके परीक्षा थारके कंपटीशन जावरके कैरियर अमा ओइरके को अदुगुंबा पर्सनैलिटी मयाम अमा यावदबदि नते मोइदा मुखोइना हाइनिंगिसे ख्वाइरमबन कैथेन इमा कैथेन को थौबालगी खुराईगी बिष्णुपुरगी मोइरांगी कैथेल मनुंगसिदा इमा कैथेल अहुमसिदने सरकार ने एलोट तौरगा फम्मीबा मफमसि नतबा फुटपाथ सिंगदा नोंग चुद्रकांदा सातिन तुपिबा नोंग चुरकांदसु सातिन तुपिबा मनाटोन हुमांग कारबा ममाई महिंग कारबा केंगोई खरा को अदिगिदी थरोई खरा लोगलाई पुरई खरा अहोंग अहोंग पोट खरा योंजरगा फुटपाथ फम्मीबा ngak laitana mi chile dana police na su tangkhai biraba kaukhai biraba adige muk ban leiba matam da ko ban leijaraga su thabi kita orasu mari nam to orasu adegi khamen khara da orasu yolaudraga di ai ngasi isa jing dona halapam matam da mama moina chak pijaba ngamaroi ko ena ban tawringi manung du da kari nang ban thuaraga nang pot yoli noina mina thi nang akpado ikai nu si khangaba adugumba upai leijadraba अखोई दिगी हेन सोथारे न खल्लब लेरिबा इमाई बेन मयाम मना बोट थादर अकान मोय करे नि से मोय कावे मोय न ngasi टोंग ग चलिबा गाड़ी सिक्योरिटी ngag चलिदो इचम चमन पिरक नते अदुगुंबा लाइरबा अखोई दिगी खरा लाथोंना उपाय लेजद्रबा को अदुगुंबा मिरो मी मयाम मनसु मोय से थादर अकांदा कारे इनी मोय मचा मसु डॉक्टर तंब यावरिमनी फॉरेन दे सत यावरिमनी मखोय की नुआय फबगी लंबी मयाम मसु अदुगुम मियोय मयाम मका थादर कांड कारे नेबा बोट हाइबसिदी आई फरकांदा पॉलिटिकल पार्टी दुन थीर कांदा आइबु बेकिंग तो बिरकांदा कहन बसु यावी को अदिगिदी पैसा पाइरगसु अफबा मयाम मनसु इंखला कांदा मी दु कहन बसु यावे बको तौबदबु अखोय की डेमोक्रेटिक कंट्री की डेमोक्रेटिक की कल्चर जिदा अखोय ngasi अखोय की मिहुत एन थागली बसिंग सिदी अखोय से वोटर सिंग से मखोय न ममन पीरगा लैबदौना खनबा अखोय सिबु मोयन ममन पीरगा लैगिबा मोय से अदुगुंबा मखल की लीडर नेबा मसागी इमान इपान पोलोप मतमदगी प्रतिभा इनबोर्न क्वालिटी मियोब सेवा तौरुरो मियोब मयाम से नोम नत्रग नोमदी इबुंगो मयाम सिंग मिट की पीसे नंग अमुक्तंग दिते थोप ngamba ahal laman lai guru zone sing सेवा तोब ngamba लुचिंगबा म ओइरो हाइदना पोलपदगी पिथोरप गुन चेंदब मी मयाम मसु यावरिने अदुगुम मयाम सिंग दुननेबा ngasi यंगो थोला लिबा वाथोक मयाम सिंग सि सांदा लेजे मोइना थौना खरा फबिरमदि अमुक फदौनेबा यंगो ngarang nahanda New York da United Nations की फोरम अमदा जोरचानपुर की रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो कनो करी जोमी ऑर्गेनाइजेशन है कनो अमखकिना मखोई से जो कांगबू सिंह से बांग्लादेश दा म्यांमार दा मणिपुर दा तारिबा जो कांगबू सिंह सिगी आइडेंटिटी दा लमदम सिगी मी मयाम जिंग सिना थ्रेटन तौरे न यूनाइटेड नेशंस दा पुखले अखोई की दी अखोई की कनो से इरांग जिगी मतांग सिदा मेली कनाना को स्पीयर हेडिंग ओइदना अखोई से थेंगना बिरु बिनो हाबिसु प्रजा जिंग सि कंगाउना बम लेबा मरुइना तामोना थमनिंगी दिको भारत संविधान हैबसी
it is our law of the land. Sige makada ngakane ba. Ngasi West Bengal da Subendo adhikari wasak laukriba ko hayeng taitara ni thoida Assam gi logdori bakaksi संविधान दुगी makada संविधान दुगी नीति नियम amadane. We do understand law of the land, that is much important, but there is Manipur da law of the land leibraba badit संविधान sanabra. Tongning batoba kuki wanate maitegi wanate jat bizat ke wanate ba. Bharat संविधान na piniba ain dubu singnar aba meeting dubu free handed thab ngami base asinadi Bharat संविधान से कोई मणिपुर दा मधुगी वन थोक लेत्रे न कनागुम बखरने फजन ले तामोलो शेला के बको महात्मा गांधी ना है law of the land, that is much important, but more than that law of the human being, that is more important than the law of the land. Bharat संविधान दगिदी मियोय बनुक्सिबा मियोय बमयाम गिदमक अफब थबक मतौरम बदन क्वाइ दगे न फबत धर्मनी आइनि हारिने बको अखोय की लमदम सिगी मी मयाम जिंग असिना ngasi ओइरिबा फिबम सिदा आइने लुचिंगबा मने हेदना लेप्तना लैरगा को आइगी तुंगी फ्यूचर सि करी ओइदोइनोबा एमएलए ओइदबा मतमदा मोइना ngasi सिजनरिबा खुदोंसाबा पुनमक सेंसे अमत लेरोइदोइनेबा को निंगजिंजेबा Manipur da akhoi na panbada nungaitaba mayam ama lay hoji relief camp maidana mayam am lay fabricated house ka sadana ko mayam thamme ngasi phawba sida iyamba de hanjin na Manipur gi miyam gi attention draw ma tawe kari aina tawe Manipur da More da Churachandpur da Ikau da ko tongan ma kuki ga tainana leiba mafam singda leiruba maitei gi yum lan thum pura mangta khrabane jiribam dadi borobreka haiba jaga se shigi madhupur kaina adegi tongan ba maitei gi khun mayam am leiri bengal singa nei Bishnupriya Manipur singa mix tawraga taba adugumba mafam singdu da leiba mi singse mayum makai se loina mangta khrabane. Many of them came to Jiribam. Moi mayam gi manung dadi Jiribam da mayam lakreba ai loisan jara ke ko yamna lu batang ka amaka haning ba maka haihog dragadi nuai ta ba maka leire pangang hang nei ba until and unless law and order situation of the state improve yum kai hanjanna na ba chama sagera lising sagera karor sagera kaim kana roi Jiribam do hoji mayam sa ya ba hoji photo number ho gre boro breka da hoji yum khara khangat lakanda yum jagat khun khara da yum khara khangat laga saba ho leba chingmi kangbu la akanda sari ba yum ding du photo lo ba ho gre ba kari gino boro breka police station ja police strength kaya lege ba pholin lepam matam dana maitei police IRB oiro police oiro kaya lege ba officer kaya lege ba leibadi 50 and strength le ramba ya ba but sumba matam sida akhoi gi damakta defend to biga daba akhoi gi life sibum section na action biga daba si leitri ba su de ba ko tamona loisela pata haining ise atai nate da security force, all types of security force akhoi na they are being engaged to assist the civil administration ne state administration sibu mating pangna na bane yes Assam rifle Assam Kulenda leibudu degi input mayam ama la akanda thabak tawgada bane input la kada budo madudi moi source lairi ne ba ingan na uri ne ba just wang maduda karam ba kanu lege have se moi khangi ne ba ko aduna ngasai gi inaw na ahobada hangbigi budo something agenda is there aduna iyam na ngasai ahobada at the outset objective amagi makha da mi dis tharak panina adugi part amane ba handak to ise it is not the end we better expect asigumba makal gi ko hene na tholo pa ya have sidi ko akoi expect to pai madu khalaka da akoi na
organization amagi leader amoina rightful privileged member of our society amo oina madu urakanda akoi wa ngang ba research tawrakanda wa ngang ba akoi gi icham cham ba thinking amadagi nataba ko lairi ma future je sijigi kannana bagi means amakak oi hoba yaba amakak tang de thamaninge na adumai thamjage yam noise roi brown ha batare roi brown si ko ja hare sur da laksani si khoi husi ji sai mam su dum pan ke be yore ko ge fungya ac gi husi npf ki adu go ndA gi partner am su oi ba ko mla election kai singna ko gi su lo ba mafam sing ko gi KNB gi kambu adu ptf kambu na naram bani hai ba khul hum si de sat tuna yengsin be khongcha si de mahana hai gi si ko gi tawri ba to si foreign aggression oire tawre aduna chap chap action lokhat pa mathau ta hai wafam si de keno magai kya dagi su dum han dagi ko gi May 3rd dagi 2023 gi thulai wirang si de su tongan ba haurakhi gi irang si haurakhi gi maram ma tongan ba angle le mayam dagi pina khe ba tare adu hojik chi muk ifong phong na leiri ba ko gi MLA mana phongduruk li wafam si de kamai ying be aroi ba ro ten yam siang na hairabada jik BJP amasung manga chanminari ba haiba tare ko pandi palle party masi makoi na ngang mase makoi na ngang musing har lega ngasi bokta aina sum chigi thoiba May 3rd tai tholaiba ihog sigi sequence ma sembada ba tara ga taruk kum sure moi different makoi na pi version che ngak lega na foreign aggression ne hai gani ngak lega geopolitics ne ngai ni ngak lega popi tha ba gi ni hai gani ngak lega adu gi ni hai gani ngak lega ni ethnic crisis ne mo hai gani hai sing yang re makoi na hai se makoi mana hai ba si su akoi gi di maram di amakak ta di oira roy ba ko handa kise maram machak mayam ma le gani matang gi da ina thamjaningi si di kari no hai matam da ngasai gi geopolitics oigera foreign aggression oigera amo oigera akoi ni India na ningtam ba matung 1947 dagi na hodi phogoda ngasi chathadana laiba foreign relationship habidi Myanmar che dum geopolitics se matam du dagi chai humdra me phu ji dum chathadana la bane ba sigumba apprehension maya apprehensive oiba mayam kya thokra bane ba aina BJP government sida ina hangjaningi di asam yamna amu foreign aggression oirasu geopolitics oirasu amu oirasu ngasi bokda pan gi bele ngak singche ai congress khati wana se deko any lega amatagi matamda manipur gi praja da ngasi wahalli base samaina wahan gi ba anything oibi yai maram che si yawgra brava samaine wahalli se kari gi no ba na khoi foreign policy tawna gera geopolitics tawna gera popi thingba aduga forest yantatpa akhoi congress na support madura tawna ti yade ba akhoi na only haridi popi thingba khotpa forest yantatpa mai ek to khaina leijai precautionary measures phajana logdana noi kaido bagi tawri no phajana na khoi lawraga tawba yadra akhoi su mateng pangani hai je khoi leader sing na haigrabane ba precautionary measures phajana lawdana tawudana hujikti free thare hujik kai taw ngami hujik loi yandale mayam yengnabada khopada yengkanda mapping kai kara geo map kari kara taw kanda loi ure loi yandale loi thare hujik kai dong ngamage ba chong amuk thokla ngangi ne akhoi na si thingmui da mukta akhoi bu mayam na yadam ni gaina ma thingbada kanana si thingbada kanana yadaba praja manipur da kana leige ba kari gi da mukta precautionary measure phajan lokalaga tawdabo no haibasne ba hujiki point to the honorable MLA Laisio kai singi do da la amatam da ma kai gi da mukta state government ki responsibility di ma kari gi pandage ba ma only foreign aggression ni haga ekta yagadra ma haije di foreign aggression ni adone India government gi daita ni India government tawdam ni akhui junga sa haigare India government gi daita su yawi achowa ma khoi gi ngasai gi lairiba deep state ki kari gi policy mayam ma sidai de yawm ba yawa mayam ma leong ngani side haigare ba one cause kakta di oiroi maram mayam leigane ba adu mana thaidoga sidai da Manipur gi state force leita brava ARV mayam low ki bagi leire mamangda ama leire hujiki leire nga sai jo haije gi bodo boundary sing de pariyang ki da karai de kari tholpa ye sensitive oi bai se makoi CID gi natraga central intelligence report te gi kai de gi kara de gi moi khang da brava phare
moina laiba manipur da laiba central security forces sing sisu akoi state ki mateng pang mane hadi kari gi moi manage tok da ge ba kari gi state central government ta hairaga madum mahum chan chan matam chana ngahan dagi march april lagi thokrabani litan dai horabani sina kai then dai horabni mathang mathang horabani sigi mayam ji lega kari gi precautionary measure log dage mana chaluba mana yenghelubu tu phai adu huran matung mairing ba ina loigra kanda pungkai pungchai chare kanda pungloi loi kan to se masigi mahutta hana precautionary measure lauraga state ki su mana state sarkar sigi su daita mase leiba amani center gi lei samaina haidana magi wafam sida thamaningba wafam lei aduga ai loisalpa second minute nong tang khangdi logjaroi ko akoi manipur gi miam ji moi india gi leiba policy haigadra BJP gi policy haigadra deep state gi madui manung leiba du gi policy haigadra akoi ji kam sathina sanage da ko makoi no olak gi matungin akoi gi people gi loina mang na chate ko section kharana AR lao central security force lao amu he kauni ngale ga chalo amu hayan ni moi sanari sibo ba ngale ga state security force poro mu haini ngale le ga chalo mu haini ngale na amta thambir no koi thenga jage loi chapi gro mu hairani sigi sanari ba sigi tholiba akoi pot poholiba potse ma yam chathi ba amani loya na hujik che kadai buk sanarage da ethnic group sing sub ethnic group sing che akoi gi maru ina haibada hanagi indigenous haibata mamang de le group sing che sigi marak ta su naga sing marak to ogera hanagi indigenous oiba kuki chin marak to ogera akoi gi keno se 1951 ge dugi mamang lakpa khotpa leibadu wari ni ko in thamjai se aduga akoi gi maitai sing gi marak to su ogera matek makoina macet thugai raga hujik chi amaga chi hujik kai doga de lewa ke ba pun ma thengnami na mi mahuta akoi gi ethnic group sub ethnic group sida kai do kani moina du haire ada haire adu akoi section de ya de na aguna kan doina sat lalli se kanan salan bo do india government na thogun po ni he bo phum tham jar ga ai third round je tension jage round yam ngoi je roi boron do jadam den laksani sinai khoi husi nahan lagi tholai pai ko gi khul hum da tab chi bu thodo ko gi yum mei tha ban sing ba du mi fa ban sing ba thodo thoke ba leire adu gi patung dai ko gi mamang na thoki ba ba ta strong no bi gi thodo ba du ba tam chi bu thodo sing gi manung da myam no ju ji ngang na ri ba jiri bang thodo sing ma tang da union home minister am de prime minister to bin relation le ba bi si kamai yeng be manipuri mo na भारत की प्राइम मिनिस्टर अमसुंग यूनियन होम मिनिस्टर ना अखोगी मणिपुर सो विरांग थोकने में सिमिना क्या यावगसु प्राइम मिनिस्टर ngasi bo lakti abi parja myam sakhi urem manipur gi maya parja myam so mutang lakpi hai basi mayam gi runa akhoi invitation ne and mangun apin ne bo adu bu myam gi kholau ta di khusu lakti adu ma ki mahut ne na union home minister misha lai ko hoi sigi miyang si thokok yam thoe adagi mamang thakta akhoi keno da su yari pok mamang ya nupi ani khaki neket ki shinam legi na mamang thakta madu dadi akhoi bar ki prime minister parliament gi mamang phawda pithribi pumbada ngangi miyam loi khangnagi kandhem tawki phajadi ha tawi kholena adubu jiri bamda akhoi gi khulai paiba sin ku ki na poterusni hai hoji budi na ene ke sathari ko sijali mama pikli bangang sing yoga ha laganda thamngoi capture to tham matung da tongan ha la thadro ki ko bai pun mi sigi bangang masa abu siba tong lo bin su mama ga tumga le bangang ani akhoi bom ka sel laganda yum da hat siba ko si bai thok mayam se manipur gi parjam na pende si ta seng namati bharat ki prime minister union home minister amasung tongan ba mo ki suslusing basing sung taramgani adu tana koi yeta taraga oida thoki haba agi pauru dugumna leirabra habasine bo akhodi ji khalai jigo ado sidai na giram ai giram dang thamga sagi mayam khana bdai kitang karum dam thamjagi ko hawi si manipur gi parjamiam hai se koi jun gi ta mi gi ta gar hoi mamang gi thoki ba 2023 gi me gi tang ahum dagi manipur da sathar kip sida koi security gi labs lai kai hai bo hai phai dum hai la em ko ngarang gi tang ni tret ta thui ba kamjong district ki hoi jet choroda namli da wangli thui su ai state security singi mer ta labs lai bra hai se ai na hai ban te ko MLA le shona kana hai rak ba dagi khangak pone kai MLA le shona phongdok ki ba pham da kai ga how ki ba khoi gi keno sida mamang tha hai tai ko april gi tang kun gi mari sida khoi gi keno si khoi border gi area da lai ri ba khoi jet choro gi namli gi wangli gi tongan ba khul sin gi village chief singi apun mi phama pang thui phai ba pang thu ba tung da hai ba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯐꯪꯖꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃ MLA ꯇꯝꯃꯦ MLA ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ MLAꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗ 24ꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯑꯣ ꯂꯦꯇꯔꯗ ꯃꯁꯥꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯥꯝꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯁꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯣꯁꯠꯁꯦ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯁꯤꯟꯅꯗꯕꯅꯤꯅ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯈꯣꯠꯄꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯥꯅ CM ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯗꯤꯑꯣ ꯂꯦꯇꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯑꯣ ꯂꯦꯇꯔꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯒꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ DGPꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯔꯗꯔ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯂꯣ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯦꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ DGPꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯔꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯆꯤꯐꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯝꯍꯥꯎ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ MLA ꯂꯩꯁꯨꯗ ꯀꯁꯤꯡꯗ ꯇꯝꯃꯦ ꯇꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯁꯨ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯄꯤꯔꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ DGꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ DGꯗ ꯄꯤꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯃꯛꯇꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯗꯣꯔꯦꯁꯦ ꯈꯪꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯥꯡ 3ꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯗꯍꯜꯂꯛꯏꯅꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯥꯞꯁ ꯂꯩꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯂꯥꯞꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯃꯣꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯟꯃꯈꯩ ꯊꯥ 2-3ꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯝꯇ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟ ꯄꯨꯡ 4 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯗꯦꯠ 6ꯀꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟ ꯄꯨꯡ 4 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯑꯃꯅ ꯂꯨꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯉꯛꯏꯕꯅꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯉꯛꯆꯔꯤꯕꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯀꯌꯥ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤ ꯁꯣꯛꯑꯦ ꯃꯤ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯦ ꯀꯥꯏꯔꯦ ꯈꯨꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯝꯇ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯝꯇ ꯀꯥꯞꯈꯤꯗꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯟꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤ PROꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯀꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯔꯁ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤ ꯑꯗꯩ ꯉꯁꯤꯅꯁꯨ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦ ꯖꯁ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯅꯥꯝꯂꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯣꯔꯣꯗ ꯋꯥꯡꯂꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯕꯤꯍꯥꯡꯗꯒꯤ KNABꯒꯤ ꯀꯦꯗꯔ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦ ꯃꯃꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯊꯥꯡ ꯖꯣꯜ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯀꯥꯞꯅꯔꯦ KNABꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ KNABꯒꯤ ꯀꯦꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯊꯝꯖꯩꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ NIAꯗ ꯁꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ NIAꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯟꯅꯍꯟꯈꯤꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯂꯥꯎꯕꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯉꯁꯤꯒ ꯊꯥꯅ 29 ꯗꯦꯖ ꯁꯨꯔꯦ NIAꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯝꯇ ꯄꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯇꯦꯀꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯅꯝꯖꯜꯂ ꯊꯝꯃꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅꯤꯀꯣ ꯖꯁ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯅꯥꯒꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤꯍꯨꯜꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯅꯤꯡꯉꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯠꯂꯒꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯁꯥꯠꯂꯛꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯅꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯏꯐ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡꯉꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯗꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯦꯅꯦꯜꯁ ꯑꯅꯤꯅ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯔꯤꯁꯣꯔꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯈꯜꯂꯤꯕꯅꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯤꯡꯕ ꯈꯟꯖꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯦꯞꯄꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅꯦ ꯆꯍꯤ 3 ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯇꯧꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯖꯦꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯦꯜꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯇꯝꯊꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯗꯤꯀꯣ ꯍꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅ ꯔꯤꯂꯥꯏꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯟꯁꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯍꯣꯡꯇꯣꯛꯑꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯕ ꯉꯝꯃꯒꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ
ko anoba luchingba ma anoba sarkar ama thamaba isam samna ko let another government comes headed by another political party, we may better expect some peace kharati so in lak pe ko. Otherwise at the center aduna tragana kendra sarkar ahongbam purpatare. Number 2, Bharat Sarkar na ngasai yamana federal structure ama kai badong na tawian harise stage da akho gi Manipur gi chief minister se maning tamna संविधान पीरिबा चिफ मिनिस्टर अमद पीरिबा पावर दो मखोन खुद थिंजन बिदना तो लेबाक से गिदमक्ता मणिपुर गिदमक्ता जात बिजात की वानताना मान फानबा मओंगदा तौनिंग ब तौबदा मखोइन अपन ब पीबीदबा मखोइ की डायरेक्टिव तो तहनदबा को अखोइ की लेरिबा एमएलए सिंह से मखोइन चाही अहुम चथरइबा मणिपुर की इरांग सिगिने दान द याउरिबा प्रोविजन दुगी मतुंगिना मखोइ द पीरिबा राइट एंड प्रिविलेज ड्यूटी पुनमक सिंगदो लोइना मसा मसा फजना फंक्शन तहनबा को मदु तौरा अबा मदुदा खरा अखोइ से अहुंबा मा लाकद्रा. Number 2, यूनियन होम मिनिस्टर की मखा दलेबा all paramilitary forces, maybe Assam Rifle, BSF, CRPF, ITBP को let it be. केंद्र सरकार ये होम मिनिस्ट्री की है मखा दलेबा सिक्योरिटी फोर्स पुनमक अदुगा डिफेंस मिनिस्ट्री की मखा दलेबा आर्मी खुदिमक सिंह सिसु मणिपुर दा लेरिब सिंह से मधु भारत के आइन बु सिंगनदना थबक तौरिब सिंह दुदी न्यूट्रलाइज तो इलिमिनेट तो हाइदना मनिंग तमना थबक अम तहलबा मतमददा अखोइना आशा खर उबे है लोशलपद यामन हाइनिंग से को वोटर खोइसे सोरात लुपा लिसिंग अनि पांगमी लुहोंगमद लुपा लिसिंग मंगा पांगमी उकु फजन साबिरमी कोइलास थाबिरमी मादे अदुगी अदि मतेंग पांगबिरमी अदोम द मिनुंग सिदा मियाम गी मिहुत से यारिबा मकै खनबिदबा को अदिगे अखोइसु मियेंग अमदि येंगलिंगेबा को those politicians who are surviving on false promises मियाम जिबो अपंग बसीदना वजाव ngang aran ba mayam ama haijil lakanda ai मियाम bi luchingba mo oini habese masidagi su मियाम ju khara section bi ba phayaba aroi bada aina haining ba makhak lei ngarang metric peka haidokre matam khara gi mamang da Manipur Public Service Commission na lobo perka haidokre adugi mamang da 12 class ki perka haidokre mamang da gi haidoro pa mayam laikre Delhi da tamdana Chandigarh da tamdana Bengaluru da ko atopa civilized yamna awang bathaki mahai masing tamba gyan loksing marang kai ba mafam mayam amada tamdana Manipur gi mingsat purakani haidana mahai masing tambi basing se makoi da khoina appeal khar tongning heba akoi gi matam di lerektre we are now 50 60 ko akoi na hoji moi gi tobungam ba bu ko we are unable to prepare their future अखोइना मोय फ्यूचर डिसेंबर कइदो मोय दो ओइथोकते but we could make them fit so that they could prepare their own future अखोइना मोय बुदि मतिक चाबा मदि सेमबा ngame aduna moy da khoina haining ise winning a trophy that is not important to you mana phangapado adu mai paglapado adu di thoina maru oide but being a good human being nang moy na khwai da phaba mi am oibdane ba aini haining idi metric ta top oisin over दगेदी क्लास 12 द स्टॉपर्स ओइजन होबको एमपीएससी दसु अनतरगन सिबिल सर्विस परीक्षा दसु आईएएस ओरक्सन हो अमस ओरक्सन हो मो याम फरबनेबा फरिबदुगी मथक्ता नोय द लेरिबा अफबदो हाई नोयना आईएएस ओरा कांद लेबा के सासन पार अबु मतम दसु डॉक्टर ओरबा मतम दसु को ओजा ओरबा मतम दसु नोयगी अफबदो मांगनना लन थुम तानजिन बगी को अदोम द सत्खिदनबा लेबाक से कांगखोंग सारिबसे नोय मयाम ने अमुक्तंग दी तुंग द सुम थोहंगनबा को नोयना दिल्ली देगे हलकपदा अदेगी दी बेंगलोर दे हलकपदा अतोपम अपम दे हलकपदा मणिपुर मियाम जिनने लई परेंग पायरगा ngaidana leiraga tungi ko mapi mapa ma noin oigedoribne haibese noin halakpa matamda madu khallaga noi larik tambiu apamam amam loi obiro hoise ai sumaina hairaga losin jage yam noise jaga sei tamjari ba IBOBI demands action from BJP government on KAMJONG ethics aba topic sida khanana na so ya bere bo za hum za HARESHWAR GOSHWAMI Vice President MPCC aduga oza DHAMENDRO WANGKHEMCHA editor KHONTHANG news madi oza
Dr. Chabungbam Birendra, Senior Journalist Oza Hombu, Kaikunusari, and Ming Tabi Punopuzo, Riboina, on this window, my Punosari. Admission open. National Institute of Electronics and Information Technology Nalit Infalgi tongan ba course singi admission haujari chahi amagi PGDCA chahi anigi MCA MTech AI and ML MSc IT MSc Bioinformatics yauna 2026-2027 session gidamak chahi marigi BCA BSc Computer Science BTech AI and ML amasung chahi ahungi Diploma Engineering da ming chananaba registration toba yaragani PGDCA, MCA, MTech, AI and ML, MSc IT, MSc Bioinformatics ki oina registration tobagi aroiba numi lagliba June gi tarik 12 ni entrance test na June gi tarik 13 ta fangthokani BCA, BSc Computer Science, BTech, AI and ML gi registration tobagi aroiba numi na Megi tang kunni entrance test na Megi tarik 13 da fangthokani nupa macha amasung nupi masagi hostel gi khudong chabasu pijari SC amasung ST mahiroi singi tuition fee free oijagani pijariba QR code asida scan tawraga online registration tawbasu yagani akupa maru gidamak mobile number 8132062261 natragana 7005106072 da call tawbiraktuna khangbiba yagani. Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher amasung Experience leiraba miyoisingna apply tobiba yagani Hena akupa marul kidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawiro natragana aikogi office Sparkle Educational Service, 2nd floor, Northeast Window TV Building, Hata, New Tikon Road, Imphal East, Manipur da lengsin birao.